Mukiama wa kiama kia ODM na kinya mutongeria wa Azimio Meru niwe Jack Monoru na atariritie aria bakinyite kiri kuthurania irore bia kurita gitene Rais Ruto. Ethiritwe akiuga ntere cha igembe na aria mono bakiaria Monoru na ethiritwe agikatha karini ontu bwa kwithira bakiritaniria bonene kiri kwikira irore bibi ni aria kinya ugite kiri kiria kigutuma bethira bakithithia ontu bubu ni muthuro juria jumanitie na ngarama iria iri iguru ya uturo netite na mbere na kinya kuinyiria maandamano jaja geta na mbere Meru na mono ntere cha maua nabo agwati mbaruba Azimio bakiuria Minister Kithure Kindiki atike Thurwe agitumira mabisa baborithi kiri kuangaratania maandamano ja Dennis Mugendi na kurikithia antu babethi aitithia bodaboda mucine mau anterene cia igembe ni bamwe baria betikiritie mwito jwa atongeri bangwatano ya Azimio ario Jack Monoru wikira irore bia kwebeberia Rais Ruto wathanine na bariuga ntuku stikuraja irore bibi kethira bikung'ana tontu akari bari na wiru bunene tontu iri kuringa mitwe yao iri cia mbere ni ngarame uturo gwite bunene mantu jaba inyiritie mono saini toko yokiana antu bonde ni saini bawekera cia kurita Ruto saini mwananchi na uhuru mwananchi no ya mbunge nafasi ya muringira kura kaendeto mu represent ndani ya parliament na mwananchi no tara president kaenda muongoza akiota mbunge akareo muongoza raburi muongoza ombo mubuta njira mwe kuthithia une wekira saini onto ito wekira okabuta MP waku onto na ringira kura orote kwenda onto ndene Meru anto 99% bawete bate kwenda kuongera wote nibuo loika natebuo alafu mbunge wenu netira arekira saini araua muswanda yote ata yokoloke yani buendelea kuinya tebuo onto babu onto bwa muringire kura no bo murite bokuibwa babu ibo bwaringire president kura na president yobongela maisha ya itia bogendo murita no bwetata nderua batu tokari anto babonda tuwe tayari na tukahakikisha bura kugombeka tusaina saini twinthe tukari antu babonda begembe south na tutiokira ra tukuo tutikwenda kumeakende kia rua atia kana bebuithia ate bena thirikari Ruto peteroli tora thiringi na thaine ikinyete thiringi manele twirethia kwarero kuma rukire mwanko oro tururia ngai baba katwathure thirikari nkoma kana ni kanisa eriku batu turua tukari antu babonda tuwe tayari kwethira tuwe maandamanone tuwe tayari osaina kethira kuithibaria abe mutube batuthie twinthe batiwe bongwa kenyeye bamiathe be bongwa no tutetekeria bwana kende kia sauti enche keoria wetisa Kenya kaitene kara gutwika itokumia na Kenya itwinyelekete batu tokari antu babonda ito twethera tugieta Mheshimiwa Ruto akiwa antu babonda abatethia akauga atethia mama mboga akauga atethia nanga bao tururia kare turotethia antu be helicopter onto awethire spare parts cia helicopter itethia beterori bibio cioria bira tukumba kwethia tukuria Mheshimiwa Ruto na atucokere cioria maandamano bariuga no jageta na mbere ta uria kubanganitwe Jumatano Aramisi na Jumaa nterene iji kaunti ya Meru na Kenya iri onthe maandamano tukiendelea nayo maandamano yakaendelea maandamano tukaanza tu nayo Jumatano bukuibwa atote kwenda kuwa Mheshimiwa akuwa Raila akabuithia maandamano Meru no ndo maandamano yara yakobuithio Meru iya wananchi na wewe mutongerio thuri wananchi mbesiro kore wasisha wananchi wekara nthete na wekarira ngare ikunywa mauta yare imu wananchi kwa u batwe ito to kwandikite na ito mbosi wenu na ito to bweri ko thato kabuithia yabra to kwenda onto bonge ke borisi berara nyumbe ne ita netu akatin borisi berara nyumbe mona na bona ngekorosio lakini dato keza tayaro uchumi buite thua na bare wa musaro moya iba kwethera bakirwa wananchi kato kwenda kura borisi ne karianto no ntibo bamiandikite na ntobara ibo boto maborisi yethira kyo na bya kuria na uniki ndokera botumira kuwa maandamano ya kuthukange biashara ciantu winde na biashara ndina bikibiki ndina nduka ciakwa atwandamanite mairi thatu ngwete kia nthaka cia ndamanire mathele na bakiura wakwa boboya
uti wandamanire kintu giatumire ndainga itiangasi askari ikirio theri no te muntu wari na burugu kumau iro bambiri wikia tiangasi ikitha cia nyumba ibi biatumire tuinga batu taingire no ntonanto anto bakiandamana itukura na boya biashara ni kuendelea bibi yero tuthukangiria ni polisi batu te mwananchi wari athina inyoreko anto maandamano ya amani ende batumira rutetho tukuwa ibya kuandamana na polisi ni bati kumenya batu tukero yaira uchumi pwe nama kinya polisi itu batethia no tugenda kulwelinya ngari ra botairwe mwantu bebute babati go thwanya bai maisame abaita na muntu antu bele ngari mwe tingare mwe itairwe antu bebute igwethro uchumi pwe tata ibuthugi mauta bari uri ngari mwe aita igarethio ta polisi andiri bebute tiangasi bagarethio ike bakori icio tuwikero imbi ba weti antu na tutena tiangasi imbi ba weti antu na reko na go weta kurwa nara tukungero ni alisababu na batoita kuiria lakini batu tukuya tukandamana na amani tukarethia biashara ne cietu na amani bakuya tuthugiria ende kintu kira ndaromba ikindrike amenyere nthaka isi yake polisi na tutumira nthaka ringi ansi kinya tutu nthaka tukenda tuoya seria lakini tutikwenda mioya ansi tobe simu na boiba to simu ora tobe simu lakini tuandamane na amani mbati bage akureta burugu kinya tutu nthaka na twatura Jumatano tuketha tu fire njirene mawa ito ingelo tutakinya ko Jumatano yani last day lakini Jumatano tuketha tu sawa muno na tuketha tu kabambe mawa tutibu tukomba kuirio gukinya ko ringi so turuwa kindekere ipange Dennis Mugendi weru wikendi mushine o Maua kaunti ya Meru.